Pozdrav svima, ja sam Janko Kralj iz Atak studija iz Zagreba. U ovom videu pričamo o fazama arhitektonskog projektiranja i vrstama projekata u arhitekturi. Tema faza arhitektonskog projektiranja zapravo nigdje nije podrobno raspisana, niti, da tako to velim, niti prikazana. I mi možemo o ovome pričati malo slobodnije u ovom ovdje videu, da vi shvatite, ja ću sad to reći, nekakvih možda 8 koraka koji su važni za zapamtiti u arhitektonskom projektiranju, a koji se odnose na ishođenje građevinske dozvole, znači kompletan proces projektiranja u arhitekturi. Primjerice, zamislimo da hoćete napraviti dobru obiteljsku kuću i da vam treba projektant. Idemo pričati o tome kaj će se sve dogoditi kad pokušavate doći do finalizirane, gotove obiteljske kuće koja ima uporabnu dozvolu. Faze arhitektonskog projektiranja su: prvo, definiranje projektnog zadatka, definiranje budžeta i izrada ponude. Drugo, izrada idejnog rješenja, idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta. Treća faza projektiranja je izrada glavnog projekta koji uključuje arhitektonski projekt, projekt statike i onda sve ostale projekte, a to su elektroprojekt, strojarski projekt, projekt vodovoda i odvodnje, projekt vertikalnog transporta, kaj god treba u projektu. Četvrta faza projektiranja je izrada izvedbenog projekta. Vrlo detaljan projekt, vrlo važan u projektiranju. Peta faza je izrada troškovnika građevinsko-obrtničkih radova i troškovnika svih ostalih suradnika, elektro, voda, strojarstvo. Šesta faza projektiranja je izrada projekta interijera. A sedma faza projektiranja je izrada takozvanih popratnih projekata koji uopće nisu popratni projekti. Projekt hortikulture, video nadzor, pametna kuća, audio-video oprema, pametna rasvjeta, i to su vrlo važni projekti iako nisu važni za ishođenje građevinske dozvole. Osma faza projektiranja je faza praćenja projekta, follow-up i ono o čemu se premalo priča, a trebalo bi se više pričati, vođenje projekta. Prva faza su projektni zadatak, budžet i ponuda. Dakle, da biste vi uopće znali kakvu kuću hoćete napraviti, morate imati neki projektni zadatak. Morate napisati koje su vaše želje. Više o projektnom zadatku i budžetu i ponudi ko o prvoj fazi ćemo pričati u odvojenom videu, ali vi morate zapravo definirati tekstualno kaj hoćete i morate definirati koliki vam je budžet i morate za to dobiti ponude više projektnih ureda. Po ponudama možete onda odlučiti koga ćete odabrati, ali ja uvijek sugeriram dogovorite sastanak, upoznajte ljude, to su ljudi koji ulaze u vašu privatnost, koji vas pitaju kako živite, koji vam moraju definirati doslovno na kojem dijelu vaše parcele ćete uživati ili nećete uživati, ili ćete spavati, ili ćete boraviti. To su važne stvari. Pa onda osjetite tu vibru, odite u ured, vidite kako neko razgovara i funkcionira i odaberete sukladno tome. Druga faza arhitektonskog projektiranja, ali ta druga je zapravo prva faza gdje mi počinjemo sa radom, to su idejno rješenje i idejni projekt. Idejni projekt je, po mom mišljenju, najvažniji projekt od svih projekata u bilo kojoj fazi arhitektonskog projektiranja, jer idejnim projektom mi definiramo sve. Definiramo oblik vaše kuće, definiramo koji su generalno parametri, oblik i površina koja je finalno napravljena, oni će definirati i taj budžet. Korelacije između budžeta koji ste vi definirali i projekta koji mi definiramo, to mora klapati. Moramo znati da smo se nekako uklopili u taj budžet. Idejni projekt mora stvoriti dodatnu vrijednost. A to znači da idejni projekt mora na neki način biti bolji od onoga kaj ste vi očekivali. I to je onda pravi idejni projekt. Više o tome ćemo isto pričati kasnije, ali jako ga je važno, jako pažljivo napraviti i jako je važno da vi znate kakvu kuću ćete imati. To uključuje i 3D model, to uključuje nacrte, to uključuje dobru prezentaciju da vi shvatite kaj je to za kuću. I kad je idejni projekt gotov, dolazimo do prve komunikacije sa javnopravnim tijelima, a to je ishođenje posebnih uvjeta. Mi gledamo na tu fazu kao spojenu. Izrada idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta. Posebni uvjeti su nužni, vama grad, općina, županija, bilo ko mora reći na koji način da se vi ukopčate na infrastrukturu. Da se ukopčate na vodovod i odvodnju, kako da se ukopčate na infrastrukturu struje ili telekomunikacija ili nešto slično. Znači, neko vam mora reći tu prolaze ti vodovi i spoji se tak i tak. I to mora biti. I to vam pismeno napiše, vi dobijete 5-6 papira na kojima piše točno kako se prikopčat
I mi smo završili sa time kako vaša kuća izgleda i kako ćemo je prikopčati u sljedećem projektu. Sljedeći projekt je glavni projekt i moram naglasiti da puno ljudi ne razumije da je glavni projekt koji isto služi za komunikaciju sa javnopravnim tijelima i služi za ishođenje građevinske dozvole i strukovno gledano prema glavnom projektu se ne bi trebalo graditi kuće, ali se one mogu izgraditi jer u njemu je već dovoljno informacija da se kuća može donekle dobro izgraditi. Glavni projekt ne rade samo arhitekti, glavni projekt rade građevinari, glavni projekt rade inženjeri elektrotehnike, inženjeri strojarstva. Glavni projekt sadrži sve podatke o vašoj kući. Znači o grijanju, o hlađenju, o vodovodu, o odvodnji, di su septičke jame, di su upojni bunari, da li imamo elektranu solarnu. Sve to je definirano u glavnom projektu. Broj utičnica je definiran u glavnom projektu. Dakle, radi se o preciznom poslu koji se samo nadograđuje prethodno napravljeni idejni projekt i on je jako kompleksan i u njemu treba jako paziti kako se projektira. Zato je glavni projekt naravno i dosta skuplji. Zato jer tu imamo i suradnike, zato jer tu moramo puno bolje komunicirati, puno više komunicirati i na kraju moramo napraviti proizvod, a to je tih 5, 6, 7 mapa, zavisno od tome koliko je kompliciran projekt. Neki projekti hotela imaju i po 15 mapa raznih, ali te mape moramo pripremiti i moramo ih uploadati preko sustava e-dozvola i zatražiti građevinsku dozvolu. Sve u glavnom projektu, kad će biti isprojektirano i napravljeno, mora biti usklađeno sa onim posebnim uvjetima iz koraka broj 2. Znači kad smo napravili idejni projekt, prelili na posebne uvjete, sad te posebne uvjete moramo zadovoljiti. Moramo biti ozbiljni, moramo to dobro isprojektirati i sve kad napravimo u glavnom projektu bit će detaljno kontrolirano od strane referenata i referentica. I to je jako važno. Projekti moraju biti dobro napravljeni, moraju biti napravljeni sukladno svim zakonskim odredbama, statika u projektima mora štimati, znači to je ozbiljan i odgovoran posao. Predajemo glavni projekt, dobili smo potencijalno građevinsku dozvolu i ako smo sretni možemo početi graditi. Prijavljujemo početak izvođenja radova, prijavljujemo možda rušenje nekog postojećeg objekta, ali nije odgovorno početi raditi bez izvedbenog projekta. To je 4. faza. Izvedbeni projekt je, ako zamislimo glavni projekt u kojem je sve nacrtano, izvedbeni projekt je po pitanju arhitektonskog projektiranja još i složeniji, jer na njemu razrađujemo sve detalje, na njemu razrađujemo troškovnik, na njemu razrađujemo spojeve stolarije sa konstrukcijom zgrade i sa ostalim slojima. Dakle, razrađujemo opnu zgrade puno detaljnije nego u glavnom projektu. Izvedbeni projekt sadrži još i šeme. Mi kažemo da su šeme ko sukus ugovaranja obrtničkih radova, ali da bi vam neko mogao ponuditi neku ogradu na parceli, morate mu pokazati kako ta ograda izgleda. Zapravo, vrlo rijetko to grad ili općinu zanima da li ćete vi staviti prozor ovakav ili onakav. Njih zanima položaj i eventualno dimenzija, ali specifikacije tih stvari ih ne zanimaju jer ih se to ne tiče, kakav ćete vi ugraditi prozor. Izvedbeni projekt sve to definira. Također, izvedbeni projekt po pitanju troškovnika je daleko bolja podloga za izradu istog, pa ako radimo troškovnik na osnovu glavnog projekta, on će biti dobar. U našem uredu kad napravimo na osnovu glavnog projekta, mi smo sigurni da je on unutar nekakvih 10% u odnosu na budžet pogođen, ali izvedbeni projekt podrobnije definira armaturu, imate sve specifikacije svakog materijala, podrobnije definira slojeve na zgradi, znači slojeve krova, međukatne konstrukcije, podne konstrukcije. Ipak ulazimo dublje u problematiku na izvedbenom projektu i smanjimo mogućnost termičkih mostova na cijeloj zgradi jer bolje obradimo sve detalje. Faza 5, već sam spomenuo troškovnik, ali ja smatram da je troškovnik faza sama po sebi. I može se, naglašavam, napraviti nakon glavnog projekta za komunikaciju sa bankama, a može se napraviti i nakon izvedbenog, pa je daleko precizniji i vama će više koristiti. Zapravo, ulaganjem u troškovnik i u izvedbeni projekt vi ćete sigurno uštediti novac, zato jer znaćete bolje komunicirati sa izvođačima i znaćete bolje ugovarati poslove. Ako vi detaljnije znate koja stolarija se ugrađuje, možete bolje donositi odluke i možete puno uštediti pri donošenju takvih odluka. 6. faza je projekt interijera. A projekt interijera je najdetaljniji projekt koji arhitektonski ured može napraviti za vašu kuću, za vaš stan, za vaš proizvodni pogon možda i on je ujedno i najskuplji sa razlogom.
sve specifikacije koje se moraju odraditi, pozicija svake utičnice mora biti kotirana, svaka fuga koja je definirana, svaki materijal koji je iskazan u specifikaciji vezan za određenu cijenu, za određenog dobavljača, tu se radi o golemom poslu. Projekt interijera, naravno, kad si radite obiteljsku kuću, ne morate dati izraditi. Lijepo je kad ga imate jer možete puno preciznije napraviti cijeli objekt i to je puno bolje, ali on je veliki i složeni posao. On se ne naručuje ako se ne mora naručivati. Mi svakako savjetujemo da se naručuje jer i on štedi novac na kraju krajeva i olakšava komunikaciju. I moramo svi zajedno naučiti cijeniti koliko je posla prilikom izrade projekta interijera, koliko je rada potrebno uložiti da se dođe do nečega kao je kvalitetan proizvod. U današnje vrijeme svakakvi poluinženjeri rade projekte interijera i to je po mišljenju mojih kolega loše, ali ja mislim da je to dobro jer onda se dobri projekti interijera mogu istaknuti na tržištu i može se puno brže i lakše saznati ko dobro radi, ko radi loše, pa onda recimo to tak sa nelojalnom čudnom konkurencijom dobijemo zapravo i potvrdu kvalitete svog rada. 7. faza arhitektonskog projektiranja je, nazvat ću to, popratni projekti. I sad, to se zove popratni, a to nije nimalo popratno. Projekt hortikulture se obično smatra popratnim projektom, ali on je izuzetno bitan da bi vaša kuća dobro izgledala i da biste se vi dobro osjećali u njoj. Stručnjaci koji rade projekte hortikulture znaju točno koji pH tla mora biti za koju biljku i kako će ona rasti, hoće biti u sjeni ili neće, hoće biti refleksije stakla koja škodi toj biljci. Mi ne smijemo zanemariti koliko je to važan posao. I ne smijemo to smatrati samo popratnim projektima. U te projekte ja isto si napišem, spada projekt pametne kuće, spada projekt video nadzora. Svi misle da su to neki tu mali projekti, ali projekt video nadzora je izuzetno važan ako vi radite malo sofisticiraniji objekt. Nemojmo samo misliti da su to obični neki mali popratni projekti ili elaboratići. To su ozbiljne stvari. Ako dođete dobrom inženjeru za audio-video opremu i za napraviti si dobar entertainment sustav, primijetit ćete da količina znanja koju taj čovjek ima koji to radi je zapravo, kako da velim, vrlo inspirativna. I nemojmo podcjenjivati te struke i nemojmo samo reći to su popratni projekti, nego ako velimo popratni mislimo nisu zakonom obvezni, ali ajmo ih smatrati jako važnima i ajmo cijeniti te struke. Zadnja faza, ja je zovem 8. faza, je faza praćenja projekta, taj follow-up. Zadnja faza se često zaboravlja i mislim da veliki investitori, primjerice u turizmu, su svjesni toga da ona postoji, ali manji investitori, u smislu kad se rade obiteljske kuće ili kad se rade male stambene zgrade, zaboravljaju da postoji taj follow-up. Kada razgovarate o projektima, morate razgovarati o follow-up. Jer kad se kuća počne graditi, vi ćete 50 puta nazvati svog projektanta, 50 puta ćete nazvati neke ostale inženjere koji su bili uključeni u cijeli taj proces i postoje dijelovi koji su, kako to reći, koji se podrazumijevaju da se moraju odraditi i koji će se odraditi naravno iako je projekt već gotov i naplaćen, a postoje dijelovi koji se tiču vođenja projekta koji uvijek se ignoriraju po pitanju toga ko kaj mora, a ko kaj ne mora raditi, a koji projektant zapravo i ne mora raditi. Jer ako vama na gradilište dođe kamion koji isporučuje lampe i ako je tamo 30 lampi, a trebalo bi biti 32, to se projektanta ne tiče. Projektanta se tiče samo koliko je lampi prvotno specificirano i da li taj broj štima. Ali neće vam projektant zbrajati na gradilištu koliko lampi je došlo. I to mora raditi voditelj projekta. Vođenje projekta je izuzetno važna stavka. To nije nadzor na gradilištu, to je hendlanje dnevnih komunikacija, to je guranje cijelog projekta naprijed, to je vođenje financija. Moramo biti svjesni toga da se to posebno naplaćuje ako se naruči. Moramo biti svjesni toga da praćenje projekta od strane projektanata, ako se stvari mijenjaju u hodu ili mijenjaju u gradnji, ili ako klijent odluči da neće staviti staklenu ogradu jer mu je preskupa pa će staviti neku bravarsku, i ako traži od projektanta da se to naknadno isprojektira drugačije nego kad je prvotno bilo zamišljeno, to se mora dodatno platiti. Jer je to rad nekih inženjera koji to moraju popratiti, nacrtati, vidjeti, ponovo se vratiti na temu od prije 3 godine kada je projekt napravljen, pa ući u problematiku. I to je fair, to je u redu. Praćenje projekta
vrlo je važna faza arhitektonskog projektiranja koja je često zanemarivanja, pa ajmo se sjetiti toga. Kad naručite, kad zatražite uslugu od vašeg odvjetnika, on vam naplaćuje te stvari po satu. To je normalno. Ajmo isto takav stav imati kad promijenite biljke na terenu i tražite od projektanta hortikulture da napravi korekciju projekta, pitajte koliko to košta, jer to je nečije vrijeme. Ako je projekt bio isporučen i ako tražimo nekakve korekcije, pa moramo to i platiti. Spominjem ove teme ne zato jer mi izbjegavamo raditi, nego zato jer mi jako puno radimo u struci. Mi nastojimo sve nacrtati i isprojektirati i mislim da moramo klijentima dostaviti fenomenalan proizvod. Taj proizvod mora biti napravljen odgovorno, on nikad ne može biti savršen jer je svaka nova kuća prototip i on nikad ne može misliti da može predvidjeti budućnost, a to je da može predvidjeti i neke cijene i nekakve trendove. Znači, mi kao projektanti ne možemo znati ama baš sve, ali moramo odraditi ozbiljan, kvalitetan posao. Kad nabrajamo ove faze, kad gledamo koje su to faze, kad spominjemo cijene i plaćanja, ja apeliram na to da se svi uozbiljimo, da se ja uozbiljim, da se moj studio uozbilji, da se svi držimo ko profesionalci. A ne samo da klijent mora puno plaćati i ne samo da mi moramo puno raditi, nego da je to jedna dobra sinergija i da svi napravimo kvalitetan posao. Zato spominjemo ove faze, zato spominjemo ko kad kaj mora plaćati i zato spominjemo ko kad kaj mora odraditi, jer mi moramo odraditi dobar posao. Sa ovime bi završilo ovaj video. Nadam se da vam popis faza arhitektonskog projektiranja koristi. Nadam se da vam pomaže isto pri ugovaranju, pri vođenju projekta, pri praćenju projekta i pri razvoju vaše kuće buduće ili možda pri poboljšavanju vaše sadašnje kuće. Lijepo sve pozdravljam, pozivam na like, share i subscribe da bogove algoritma podržimo i da im se javimo i da vam bude dobro. Lijepi pozdrav!